सुप्रभात। आज ऑनलाइन क्लास को स्वागत। अच्छा पिला माने आमे जल संपर्क रे बहुत किछि पढ़ी सारले। आज आमे से जल संपर्क रे अधिक किछि जानिबा। आमे जानिबा पूर्व जल संपर्क रे अधिक किछि जानिया पूर्व मैं एक जल को नहीं सुंदर गीतटे गाउछि। तुमे समस्ते से गीतटी को सुन। दोली खेलई पानी रे भाई, दोली खेलई पानी, तलु पर ऊपर तल देखाए केते ठाणी। दोली खेलई पानी रे भाई, दोली खेलई पानी, तलु पर ऊपर तल देखाए केते ठाणी। खरा तेजरे दरिया बुके जाए से आग ताती, बाष्प होई शून्य उठे पवन साथे माती। खरा तेजरे दरिया बुके जैसे आग ताती, बाष्प होई शून्य उठे पवन साथे माती। पवन मेले खेली खेलिका शीतल देह धरे, पालटी जाए जल कणिका नील आकाश तले। पवन मेले खेली खेलिका शीतल देह धरे, पालटी जाए जल कणिका नील आकाश तले। गोटी की गोटी जल कणिका मिसले हुए मेघ, बा बतासी आसिले माड़ी बढ़ई तार बेग। गोटी की गोटी जल कणिका मिसले हुए मेघ, बा बतासी आसिले माड़ी बढ़ई तार बेग। दोली खेलई पानी रे भाई, दोली खेलई पानी, तलु पर ऊपर तल देखाई केते ठाणी। दोली खेलई पानी रे भाई, दोली खेलई पानी, तलु पर ऊपर तल देखाई केते ठाणी। अच्छा पिला माने ए गीतटी तुमको निश्चित भाबरे भल लागिबो। ए गीतटी को तुमे कौन करिबो घरे अभ्यास करिबो। ये जल संपर्कित एक सुंदर कविता। एई कविता रे कोन हेछि जल चक्र विषय रे वर्णना करे जाइछि बा गीत आकार रे जल किपरि भाबरे पृथ्वी पृष्ठरु आकाश को जाउछि एवं पुनर्बार वर्षा जल द्वारा बा वृष्टिपात द्वारा पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसुछि। ए कविताटी रे सुंदर भाबरे लेखा जाइछि। ताहले पिला माने मु वर्तमान तुमको सेई जलचक्र विषय रे कहूछि। पिला माने तुमे लक्ष्य करिथिबो शीत दिने खरा दिने आमर जे सबु जलाशय सबु रहिछि, नदी कूआ पोखरी समुद्र ह्रद, एई सबु जलाशयर जल गुड़िक कौन होइथे बाष्प आकार रे कौन होइथे आकाश को बा वायुमंडल को चली जाइथे। शीत दिने वर्तमान होछि शीत दिन, तुमे समस्ते लक्ष्य करिथिबो विभिन्न जलाशयर जल गुड़िक कौन होइथे बाष्प आकार रे वायुमंडल को चली जाइथे। सेगुड़िक कौन होता है शीत दिन सकाळु सकाळु वायुमंडल रे से जलीय बाष्प गुड़िक घूरी बुली कौन होता कुहुड़ी रे परिणत होता। तुमे शीत दिन सकाळु उठिबा मात्रे सकाळु तुमे कौन देखि था वायुमंडल रे जलीय बाष्प सबु मिसी कुहुड़ी आकार रे तुमको देखा देई थांदी। तुमे सेति पई कौन करथा शीत दिन सकाळु चारियाडे उठिबा मात्रे कुहुड़ी देखि था। से कुहुड़ी होउची हमर विभिन्न जलाशयर जल गुड़िक वायुमंडल रे घूरी बुलिबार दृश्य। से जलकणा गुड़िक कौन करथांती वायुमंडल रे शीत दिने कुहुड़ी आकार रे देखा देई थांती। तापरे खरा दिन आसिले कौन हुए सेही जलीय बाष्प गुड़िक जे गुड़िक बा जलकणा गुड़िक वायुमंडल रे घूरी बुलंती। अत्यधिक खरा हेबारु ग्रीष्म दिने बा खरा दिने से जलीय बाष्प गुड़िक बाष्प होई वायुमंडल अधिक उच्च को चली जाइथांती। सेठी से माने कौन करंती अत्यधिक वायु अत्यधिक गरम हेबारु जलीय बाष्प गुड़िक कौन करे बाष्प आकार रे हल्का हो जाए जलीय बाष्प सबु। वायुटा खरा दिने कौन हुए सूर्यंक प्रखर किरण रे गरम हेबारु वायु मंडल थिबा जलीय बाष्प सबु अत्यधिक मात्रा रे उत्तप्त होई बाष्प आकार रे पृथ्वीर बा पृथ्वी पृष्ठरु बहुत उच्च को चली जाती। सेठी से माने कौन करती
ସେଠି ସେମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶି ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବର୍ଷା ଜଳ ରୂପରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ତାହା ଆକାଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ବା ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜଳଚକ୍ର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବହୁଛି ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ସେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପ ହେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବା ଚୁଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବସିଛି, ସେ ପାତ୍ରରେ ଭାତ ବସିଛି ବା ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜଳର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳକଣା ବା ବର୍ଷା ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମେଘ ଆକାରରେ ଫେରି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ପୋଖରୀର ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଆକାଶରେ ମେଘ ଗଠନ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହି ସାରିଲିଣି। ସେହି ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ବର୍ଷା ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଜଳର କେତେକ ଅଂଶ ମାଟି ଭେଦି ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ଦେଖୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଜଳ ଦେଖୁଛେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉପରି ଭାଗରେ ଜଳ ରହିବା ସହିତ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବା ମାଟି ଭିତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନଳକୂଅ ବା ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାଟି ତଳର ଜଳକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛୁ। ବାକି ଅଂଶତକ ନଦୀ ନାଳରେ ବହିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ଓ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷା ଜଳ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ନଦୀ ନାଳରେ ବହିଯାଏ, ବହିଯାଇକି ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସମୁଦ୍ର, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଏହି ସବୁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ବର୍ଷ ସାରା ଜମା ହୋଇ ରହେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘରେ କୂଅ ବା ନଳକୂଅ ଦେଇ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ବେଳେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଫାଟ ବାଟେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ବହିଯାଏ। ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ବା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ, ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ରହିଛି ତାର ଫାଟ ବାଟେ ବା ରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ସେ ମାଟି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଝରଣା କହିଥାଉ। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରୁ ତୁମେ ଝରଣା ବହିଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏହି ଝରଣା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଉ। ଆମେ ତେବେ ଜାଣିଲେ ଜଳ ମାଟି ତଳେ ରହୁଛି, ମାଟି ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଜଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନାଳ, ଗାଡ଼ିଆ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, କେନାଲ, ନଳକୂପ, ମେଘ ଓ ମାଟି ତଳେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ।
ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ରହିଲା। ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବ।